Достор, кызыктуу маалымат. Биринчи каблукта 10-чы кылымдарда эркектер кийүүчү экен. Бул анын полун эмес, ал адамдын статусун билдирип турчу. Ал эми алгачкы кожадан жасалган бут кийимдер биздин заманга чейин 3500-жылдары кийиле баштаган. Негизи бут кийимдин адамдын ден соолугуна тийгизген таасири абдан чоң. Эгерде бут кийимиңиз өйкөсө же бутуңузду кысса, ыңгайсыз болсо, ал сиздин маанайыңызды түшүрөт. Ошондуктан ыңгайлуу, сапаттуу, стилдүү бут кийимдерди кийиңиздер келсе, анда Коблер дүкөнүнө келиңиздер. Баса, бул Кыргызстандан тигилген бут кийимдер. Таза кожа. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам. Бүгүн биз Алай районунун Жошоолу айылында турабыз. Бул жака келгенибиздин себеби менин жанымда турган Сурамбай атабыз бар. Атабыз менен учурашып, маек куруп кетелдедик. Анткени атабыз быйыл 102 жашка толду. Жана ошондой эле улуу ата мекендик согуштун ардагери. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ата кандайсыз? Рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Күлүгүчтүү турасызбы? Кудайга шүгүр. Күн өтүп атат. Күн өтүп атат. Чында. 102 жашка толсо дагы атам акылы тунук, баскан турганы бат, шамдагай, чыйрак экен. Ата, экөөбүз бүгүн эми өткөн кеткенди сүйлөшөбүз. Өткөн өт. Ачык маек кылабыз. Ооба. Ачык да ууру элекпиз. Ошода. Чында. Ууру электе. Биринчиден ата 9 май майрамыңыз менен. Рахмат. Мына ушул 9 май тууралуу эскерип айтып берсеңиз, бул кабарды укканда сиз каякта элеңиз 9 май күнү? Кандай сезимдер болгон? Ушу силерди келет дегенби? Жок, негизичи. Жеңиш күнү. Жеңиш күнү мен башынан баштайынбы? Ооба, жеңиш күнү 9 майда каякта элеңиз? Токто. Ону элден кийин айтам. Мен ушул жерден жөнө Ошко жөө бардык. Согушка барганыңыз боюнча? Баргандан, ооба. Баргандан Ошко алып барып 15 күн бакты. Бул кайсы жылдар ата? 42. Анау атыңы чыгып калгыра. Оштун башына. Фуркат. Жок. Барып төрүштү да. Атыңы чыгып калгыра, карлыга. Айтериңиз ата. Бул жактан ушул жерден алып жөнөдү. Ошол жерге түшкөндө оң кол тарапта каналдын чекесинде канал бар экен, каналдын чекесинде самоварга 15 күн бакты. 15 күн баккандан кийин облус боюнча чогулткандарды баарын чогултуп алып шалонго салды. Шалонго салгандан кийин Ташкентке барды. Ташкентке барып чай берди. Чай берип алып коверден салды. Ошол жерде кайра шалонго салгандан кийин Казакстандын бир талаасын алып барып түшүрдү. Сайдын ташыдай болуп түштүк. Ошол жерде жарым саат отурдук. Жарым сааттан кийин кайра чыгарды. Онун кийин 2 күндөн кийин Саратовго алып барды. Саратовдо катта Волга бар экен. Волгада көпүрө бар экен. Көпүрөдөн өтүп эле Саратовдо согуш бар экен. Согушка түштүк. О жерде согушта 5 ай 6 ай согушта болдук. Ол Саратовдун согушу токтогондон кийин Курскийге алып барды. Курскийде да 5 ай 6 ай согуштук. Курскийдики токтогондон кийин Чапаевге алып барды. Чапаевде согушка бардык ошол жерде. Атаан көрү Ата. Мына сиз бул жакта жайбаракат эле жашап атып анан чуу дегенде эле барып согушка кирип кеткенде кандай абалда болдуңуз? Башташуну айтпайсызбы? 4-чү класста элдер мунун Бекбатор мыйма классында окубабыз. Онун Ысакты мыйма классында окудук. Ону мына жерде дөңдө мыймакана салган жерде 4-чү класста Жумабаев, Матиев дегендер экөө Бишкекте келип бизди окутуп аткан. 4-чү класста окуганда согушка кеткенмин. Ыстарын айткан экен ошондо. Мага барган керек. Айдай бер дептир, аялдар эле калсын дептир. Ошонун сөзү, ыстардын сөзү жерде калабы. Ошол менен бизди алып барып эле жана согушка салды. Сиз 4-класста кеткенсизби? 4-класста кеткенмин. Ушу эле боюбуз бар эле да. Ынтык берди ошол жерде. Ошонан кийин Саратовго бардым.
Saratов'dan Kuriski'de olduk. Kuriski'de soğuştaydık. Ooo kıyamet kayın. Onun Çapayip'te oldum. Çapayip'ten 6 ay soğuştuk. Atağın görü bir döng var eken, döngde getken, tala eken, buğday dağır eken. Buğdaydan işteke kalgan yok, neymiş tura verip durup. Bir katta daire var eken, bunda döngken, döngden tüşkendele kolum benim butuman hıranım oldum. O şehirden hepten sekte varan soğuştan alıp çıkıp o şehirden bizde. Araba saldı. Arabadan anam poyuzga saldı. Poyuzga salıp tam bap geldi. Bul qaysı жылы ранен болдуңуз? Ha. Qayсы жылы ранен болдуңуз? 43 oldu. 43 жылы, O 43 yılı. Onun tam bapta 5-6 ay yattım ben lisede. 5-6 ay yatkanda o yerden at taraf kaldı. Kemerovski'ye Alpar Talada ben lise varken. O şehirde yattım. O şehirde hangi kolumun butumun saat yakşı olup kaldı benim. İki valdağım var öyle. O şehirde onun kayerden doktor vargan bilmeyim. Onda 10 hektar yerge pomidor aydap koygan eken. O şu talada sekim basıp pomidor terip yatkan gösterge belirtse alparıp koyup çelekte. Bir orus katın bizi girgize çıkarat da. O şehirden Aliyip dedi atamın atayı öyle. Seni kamşeye çıkırı otat dedi. Girsem iki orus oturat katta. Kolumu butumu görüp alıp o şöyle tutardı. Onun başka söz durgan yok. Kayırdan gelgensin dedi. Oştan gelgen dedim. Oştu bilmeyiz biz dedi. Yüğün oğan çağında jetersin dedi. Boşat kolu kalgan eken. 20 günde jetem dedim. 20 günde jetem desem 5 lira. 3 son pul veren 2 karvert verdi. Sırasıyla. Onu evde kalan karverti desem ayıttı. Biri o yankabatka tavsiyor karverti. 1 lira söğüge tavsiyor. O yankabatka tavsirmasa o yakta hem de kocaman dezetir olursun dedi. Buna onu görüp koyarıstı. 1 lira söğüge ver buna 500 son pul veren seni bağat dedi. Agar soğuştukta olsa gayra gelirsin de daha korkutmaz o. O şunun anan giyin, 3 günden giyin. Tazalardı soğuş kaydadı. Soğuş bolu otat. O solu vaktadılar. Orus kattın hoş verdi. 7-8 yürü kaytargan eken. Tulkuvas degen ıslatsa kalıp gelmeden orus kattın gitti. Yağı bildi. Анан бул жака келдиңиz эми айылгачы. Emi ayılga o Келгенде кандай тосуп алыштелдер? Gülüşe üreyen. Gülüşe'de toz alganda aytık. Coşolu deyit. 6 top tokele, 6 top toke, 6 öyle giren şeylerde. Yolga çıkıp durganlarda ayt. Surabaya geliptir görevizde işim. Bari de ayttım, uçuraştım. Esenbolgu'la zaman tınçı, soğuz toktayt da kalasa. Silerden getkeni gerem gelet dedim. Suyu koydum. Turavu. Anan yüge geldim. Yüge geldi yine bir 2 ayda yürüyen zap kozguluk koydu. Бул жактан сиз менен кошо сиздин айылдардан канча киши кетти эле? Biz Kança bala? Vaylar aile. Bari de o sürmez, bizi karaz oldu deyit. 15'te tütünden 19 kişi getken. Алардын канчасы кайтып келди? Bundan şeke Cumhurbaşkanı degen geldi. 80 bay Boran degen geldi. O solardan. Kalganı gelgen yok. Келбей калды. Gelmeye kaldı. O zaman gelmesin. O zaman aslı gelmesin. Yani bu Aşfaş Tepe 48. yıl oldu. Ben gelsem atalarla bir tüttürelim. İlgi kanaat bergenen ki kuday. Ya ben zamanımsız olsun eli tok olsun degenin başıma etken aytam da. O sonra 48. yıldaki yine ayaldar tuğu başladı. O şol meniminin tel soğuzga 48. Siz 4 класста кетсеңиz, кайра 6 класста кайтып келдиңиz да. 2 жылдан кийин, э? 2 yıldan ben okumanım yok da. Okumanım da o sonra 2 yıldan 20'ye geçer geçmeste geldim çağırda. Siz 42 жылы кеткенсиz. 42 yılı geçken. 43 жылы 44 жылга жакындап кетип атканда кайра келдиңиz, э? Şu 45 yıla yakında geldim. 45 жылга жакында. Şu 44'te geldim. Aşfaş Tepe 48 oldu. Анан үйлөндүңүз. Anan gelin üyledim. Öyle ayakta da bir tova el var.
7-8 kız var eken. Tandap bir aldım. Şurada. Tandadınız mı? Tandadım. Güye yok da. Ha, erkekler az he? Yok. Az değil de yok. Ha. Onun yine öyle taylak geldi. Doğrubek geldi. Şeker Cumhurbaşkanı geldi. Ödeyaktan hiç kim gelgen yok. Ödeyaktan hiç kim Anan yok. kantip tandap aldınız hele men apamdı. Oğlu kızlar canına verecek de. Oğlu kızlar hem ne? Oturanı ot çağıp sütü pürgön eken. Ha, emne olup tandap kaldınız anan apamı? Men hem peşelem eken. He. Tanda anan hem o boyu uzun eken. He. Özü sulu eken. Anan akıllı da var eken. Ber yok tanda algan. Ayvay tuğdu. O şurada 4 oğul 4 kız tuğdu. Onlar 4 oğul 4 kız. Yankı 80'e çıktı degen balam 20'de baralı oldu. Kızlarım et. Kızlarım baldarım hem şu erkeğe gelgile tatları çok olup. Жалпысынан азыр канча небере чеберлериңиз менен канча балдарыңыз бар? Ayta vereyim mi? İyi, ayta бериңиz. İşim tartılıp atat. Жок, Ben ayta Allah бериңiz. saklasın. Ооба, Кудай сактасын. 82'ler bu yılda 2 gelinim daha tuğdu 84 oldu. 84. Барышы. Aa. Yani, Жакшы, машалла. Siz deme. adamın gözümün tili taştı girer. Tura Allah saklasın. Ооба, ооба. Көз тийбесин. Ha. Көз тийбесин, дагы көбөйө бериңиздер. Allah saklasın. Мына бир Суранбайдан 80 адам Ha. болгон турбайбы, Şun- көбөйгөн турбайбы. Şunla. Сиз анда Мен- Кыргызстанга аябай көп салым кошупсуз сиз. Сан жагынан дагы согушуп Bir дагы makine verdi. сизге 10 машина бериш керек экен. Еми. Сиз Aynen. ата сетевой маркетинг болсо сиз бат эле байып Verdi кеттиңиз. ayça. Ата анан сиз апамды экөөңүздөр сүйлөшүп анан үйлөндүңүздөрбү? Şöyle toktay dur. Ben apam var hele de. Же ала качып келдиңизби? Yok. Apam var hele. İyi. O şehirde bir aksakal var hele. Aksakalga anan şunu alıp verem deyip kaldı o aksakal. Aksakal dedi. Anan özümden başta görüp yürgönlem. Anan meyli dedim. Apamı versem bol ve koyup dur. O aksakal apam bir yaka geleriminen ayıttı bol ve koy dedi. Bol olsa bol olsun kız köp dedim. Atağın o asker yiyinde oturgan senin deyiptir. Kim getiyorsun? İyi. O şol boyunca var ve koydum. Giyince aile o caz olup kaldı. Beşiktaş degen yerde oturgan iken çoğun eski özünün apası vardı. Anan gel söylesin deftir beni. Varsam at kulaklar çoğun olup kalgan da. At kulaktan atlar jatarda varsam kuturup durgan malım. Bekilip kalıptır yok. Gayrı attım minimi açtım. Jata ver dedim kız köpseydi dedim. Sakadele kuşum yok dedim. O şol boyunca kaldı. Giyin 10 gün jetmeyle apası bilen enesi ap gelip verdi. Ha, алар алып келип беришти. Ap gelip ver işte. İyi. O şuradaydı mahallede. Azır kızlar kıymetli olup da. Ооба, ооба. Анан ошентип үйлөнүп калдыңыздар. Үйlenip kaldım. Anan elde bunun iki ul tuğdu kapar degen yapar degen. Onun kız tuğdu satar degen oğlum var. Onu Апам канчага чыкты? 62. 62. Bir kam 80'e çıkıp gitti. Ha, 80'ge чыгып анан кетти. Sivetimiz var ha. Апам 82 жашында кайтыш болду дедиңизби? 82'li. 82 жашында. 79. yılı kayıttı. Андан кийин үйлөнгөн жоксуздар. Aytat hele. Suranbay. Sen ötesi gün, ben ötesi gün Allah bilir. Aldırkı közlü turmuşumuz Karagiyiz deytiler. Karagiyiz deytiler. Kiyin turmuş kurgun, ya balağa jakbayt, ya geline jakbayt. Akkiyiz deytiler. Akkiyiz jangal bolu öğrettiğini de. Uşuluk sözü, Gülüşe direk oldu da şu İnöl dedi. İnölmeye koydu bu sözü beni. Çatak çıkarttı. Bakacaksam, balacakka jakbayt. Turağı. O şu bir jangal başlattı. Сиздин өзүңүздүн атаңыз менен апаңыз канча жашка чейин чыгышты? 80 ажак бертагына кетти да көтөк. Атам менен ошол бир кылым ашык жашаптыңыз да. 102'ye чыктыңыз. Ата, бактылуусузбу? Куда кааласа. Мен айтам, Куда. Жалагылы жалбаш менен, уча менен ошол katta ciliklerdi alp arvalı benim patalışat bari. Geri var geçeten beri, günde uta beri dele.
eşikte öçürü bilen gel işte. Buna onu patağınızı veririz dep. Anan atanı vermeye koyma. Patağa toygozu atam. Hazır ile Irak'tan Aylbank'tan geliptir. Geçsegizi. Hazır gelip gitti. Anan silerdi gelettem geçete bir kutu atat. Geç aytkamayız. Biz Bişkekten geldik. Kim bu? Çın. Kim bu? Ооба. Ата мен мону сурайын деп атам да мына. Сиздер ушу биздин келечек үчүн деп согуштуңуздар да. Кан төгүлдү. Анан эми ошол нерсени сиздерден кийинки муун актадыбы? Эми актап атат. Мисалы үчүн Бердибайлар окшогондор актап атат. Актаганы ошо да. Кыштата 5 тонна көмүрдү дале бар 1 тоннадай. Мунун ачысы кандай дейсиз? Адамдын 2 көзү бар, тойбогон көз. Дагы ондай болсо, мындай болсо дей берет. Алла өзү билет. Алланы ыраазы кылыш кыйын. Ата, эмне кыялыңыз бар азыр эми? Кыялым жок. Кыялым жок. Мен айтам, не Кудо, ушунча жашты бердик, ушунча обурду бердик. Эми менин тилегим şu bala çakkaga, gelin keseke tüşügü düşmesin deyip. Turabı? Ооба. Bari bir ötesin de. Kuda, tüşügü düşmesin deyip. Jakşı ne etme? Tura. Anan elge çay vergi deyip olgu malda, mal sevmişçilik. Aldırayım bari arıktadı da. Götürüm olup kaldı. Ошол мезгилде бир кетсем деген оюңуз, кыялыңыз бар турбайбы, э? Açım bilen yok. Açım bilen yok. Armanыңыз барбы, жокпу? Yok. Armanım yok. Armanım yok. Oşun çok oluyor. Ertege gelet bir 15'teydi daha bala çaka. Kız kırkını menen. Siz 4-cü klassыңызda кеткен турбайсызбы согушка? Анан ошол кетип атканда эми мындай сезимдер болгонбу? Согушка баратам деген. Жаш убакта, курч убакта болбойт экен. Şu çapayıp kalıp barganda aynen şunday yol var eken çapayıp anamday gördüp durdu. Sentiri. Oşonda bir korkkanım yok. Tününde salıp bardı, beşine böyle, layla, Kuruski'den. Saldatlardı, öyle tozup koydu. Oşonda dele korkkanım yok. Yemi hazır aşılardı görüp, istep. Çok iyiydi, bir жүргөн ekebdi. Ошол согушта жүргөндө үйдөгүлөр менен кат жазышыңар да, э? Soğuştan çıkkandan keyin ben sağa gelgende kat yazdım. Ne deyip kat yazdınız ошондо? Men Esselamamın soğuşta tuttum menen koluma ko. Iran oldum dedim. Ananın soğuştan çıkkandan keyin bizi oşolar aktadı. Gösterdiler. Yok bey. Yemi kolum menen ana butum herhalde. Başka tanım da. Şundan gün oldu. Анан siz согушта жүрүп эми үйдөгүлөрдү сагынат белеңиз? Үйдөгүлөрдү сагынганда. Hiç sağıngan emasмын. Bu азыркы заманга кандай көз караштасыз ата? Azırkı zaman жақсы zaman. Жақсы zaman el жақсы болуш керек. Ama şu toptu arak içkende taşlatıp koydum. Baktan bay. Arak içkeni taştaştı? Taşladı arakta. Arak içken yok. Hiç arak içken yok. Görmedim o. Anan Allah'ın kıl degenin kılı atat. Ne neyimde törte namaz okuyup. Orada tuttu. Özünüzçü? Aynen aynı bu ayakta. Bıltır tuttu bile bu yıl tutalmaya koydum. 101 yaşınızda tuttunuz böyle. Şaştım yetip kaldı. Oo, den soğukta karaş gerek. Ata, bu Kuanış Barkalbas degen menin dosum bolot. Irçı, özü ırçı. Rahmat. Anan sizge ırdap berem dep gitarasını alıp geldi bugün. Mayli. Sizge arnap ata degen ırdap bersin anda. Gana. Gelin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Başlay verin. Ушундай бир кылым жашаган атанын жанында ырдаш биз үчүн чын эле сыймык. Өмүрүңүз узун болсун ата. Жантан бери сырттан, кадыр сыртында сизди көрүп атып аябай мисалы сыймыктанып отурдук. Чын эле көп иштерди жасап, анан аса сиздин урматыңызга бир жакшы чыгарма тартылып берейин, кабыл алсаңыз. Өзүнүн ыры. Атанын кадырын билелчи деген чыгарма. Аталар дайым бар болсун, оорубасын. Ataman nenenin parkı bilmegen kişi. Жетелеп колдон алып чарчабаган түгөнгү сакыл айттың сактап алам билегиңдеп билемин бек турушум
Берекем алтын атам барктап алам. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Ата, Садыр Жапаровдун алдында болсоңуз эмнелерди айтмаксыз? Ушул сөзүм айтам. Элибиз тынч болсун дейм. Кудай тилегиңизди берсин дейм. Башыңыз көбөйсүн, малыңыз көбөйсүн дейм. Астыга бассын, аркага баспа дейм. Дагы тапкан каптарым көп, онун астында болсун. Бечара, сендей эле жаш бала дейт, көрбөйм, билбейм. Ама бир жолукканымда патаны берет элем. Аксакал, жакшы аксакал экен. Аксакал болуш кыйын. Ооба. Жакшы болуш да кыйын. Туура. Суунун боюнда турбайбы, сиздин үйүңүз? Мына суу көкмөк. Ооба, тонок экен. Көкмөк 2 күндөн бери көмөтө кошулуп атат. Аркабызда канал бар. Эшигибиздин астында кран бар. Суу кеңири. Аллах разы бол, Аллах разы бол. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şul çıkan жигитимин көптөн көп Кудай тилегин берсин, ден соолугун берсин. Бала чакасы байбишеси, ата-энесинин баарынын тынч аман жүрсүн, көптөн көп. Үйүнүн ичи жыкпаш болсун, тишимал болсун. Ойноп күлүп жүргүлө. Тапкан ташканыңызда жүргөн Аллаху акбар.